ژالُن چھُے وُزمل تَے ترٛٹَے ژالُن چھُے مدنٮ۪ن گٹکان ژالُن چھُے وُزمل تَے ترٛٹَے ژالُن چھُے مدنٮ۪ن گٹکار ژالُن چھُے پربتس کرُن اٹَے ژالُن چھُے منٛز اتھس ہُنٛد نار ژالُن چھُے پان کڑُن گرٹَے ژالُن چھُے کھیٚنۍ اِکوٹہٕ زہر خار گۄڈنِچ آزمٲیش کۄس ٲس امہِ پتہٕ آس وننہٕ وۄنۍ تُل ژٕ چھُرِ شراکھ تُل تہٕ وۄنۍ کَرُن ذبح سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہِ چھُ امہِ پتہٕ دوٚیِم واریاہ کٲلۍ بعد مگر گۄڈنٮ۪تھ یِمو چھُ یہِ قۄربان گۄڈٕ تمہِ ساتہٕ پیومُت کَرُن یہِ اسماعیل علیہ السلام یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ روٗدمُت تَمہِ برعزا رۄب سٕنٛدِس فٲصلس ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گۄڈنیُک حُکم چھُ أمِس اولادس مُتعلق یِوان أمِس پننِس عیالس مُتعلق یِوان گۄڈنیُک حُکم کیٛاہ آس فرماوان آس اے ابراہیم علیہ السلام اَسہِ سوٗزُے ژےٚ بُجرس منٛز اولاد یِم چھِ قٕسطام دُہٕے گٔمٕتۍ اَسہِ سوٗزُے ژےٚ بُجرس منٛز اولاد مگر خیال کر رۄب سُنٛد چھُے حُکم یہِ اولاد یہِ ژےٚ بُجرُک سہر بنہِ یہِ تُلُن یہِ چھُنہٕ دۄدٕے چٮ۪وان یہِ تُلُن بیٚیہِ تُلُن پنٕنۍ گرٕ واجیٚنۍ یِم نیوٗ دوٗر أکِس جایہِ پانس نِش کرُکھ دوٗر زمین کر تلاش ژھارُن سُہ زمین ٹُکرٕ چھُے کتٮ۪ن تام یتھ قرآنن ووٚن غیر ذی زرعین یۄس بنجر زمین چھے ییٚتہِ نہٕ کِہیٖنۍ دانہِ ہیٚکہِ وۄپدِتھ ییٚتہِ نہٕ آبُک نابو نیبو نِشان آسہِ ییٚتہِ نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ بلکہِ ریگِستان علاقہ ژھار ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ سبزار آسہِ غیر ذی زرعین تتھ جایہِ تراوُکھ یِم پنٕنۍ اولاد یہِ اولاد یہِ خاندارین تراوُن تٔتی تل سا کُس مرد ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ اکہِ طرفہٕ چھُ اولاد دیُتمُت رۄبن یہِ چھُ رچھُن امہِ ساتہٕ چھُ أمِس خاندارٮ۪ن تہِ کِیر کرُن یِتھ پٲٹھۍ نہ اَسہِ یِم معاملات چھِ پیش یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خاندارٮ۪ن آسہِ أمِس آسہِ اولاد دیُتمُت رۄبن أمِس سۭتۍ کوتاہ چھِ أسۍ خیال تھاوُن چھُ خیال مگر أتھۍ عالمس منٛز چھُ أمِس حُکم کران ابراہیم علیہ السلامس رۄب العالمیٖن دپان چھُس یِم ژھٕنُکھ پانس نِش دوٗر کرُن بیٚیہِ تراوُکھ تتھ جایہِ ییٚتہِ نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ یُس ریگِستان علاقہٕ آسہِ غیر ذی زرعین زٔمیٖن آسہِ امہِ پتہٕ ییٚلہِ حُکم أمِس ووت امہِ پتہٕ چھُ تُلان سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مٲنتو أمۍ لٲج اَتی پٮ۪ٹھ قۄربٲنی کرٕنۍ کٔرٕن نا یہِ گٔے نا قۄربٲنی یہِ گٔے نا قۄربٲنی تلا کٔمِس مٲلِس یی ونٛدٕ ییٚمِس بُجرُک سہار یہِ اولاد آسہِ بنیومُت ییٚمۍ لۄکچار پٮ۪ٹھ اولاد آسہِ رۄبس منٛگمُت مگر ییٚلہِ وۄنۍ رۄبن دیُتنس اولاد وۄنۍ چھُ رۄب دپان وۄنۍ کرُن پانس نِش دوٗر یہ ہیٚکہِ بس کٔرِتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ چھُ أمۍ سُنٛدٕے کلیجے مُبارک امہِ سۭتۍ چھُ رۄب تراوان آزمٲیش دراصل چھُ رۄب دِوان ہٲیِتھ یِمن فرشتن اے فرشتو یہِ نا بنیو نہٕ ہُٹمُٹ خلیل کینٛہہ بلکہِ أمِس آسہِ پیومُت امتحانو مٔنٛزۍ گُزرُن أمِس آسہِ پیومُت کمو امتحانو مٔنٛزۍ گُزرُن أمِس آسہِ پیومُت نارِ نمروٗد مٔنٛزۍ گُزرُن أمِس آسہِ اَمہِ ساتہٕ بیٚیہِ کۭتیاہ امتحانو منٛز بیٚیہِ گُزرُن اَدٕ حظ چھُ بنان خلیل چھُنہٕ بنان خلیل چھُنہٕ ہُٹمُٹ بنان کینٛہہ اللہ اکبر کبیرہ فرماون امہِ پتہٕ کٔرِن اونٹس پٮ۪ٹھ سوار ییٚلہِ اوتن ووت پکان واریاہ منزلہٕ طے کٔرِتھ ییٚلہِ اوتن ووت اتٮ۪ن ییٚلہِ یہِ غیر ذی زرعین زٔمیٖن ٹُکرٕ وٕچھُن اتہِ چھُنہٕ آبٲدی کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ نیبو نِشان آبُک کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ سبزار نظرِ گژھان دوٗر دوٗر تام چھُنہٕ سبزار نظرِ گژھان کینٛہہ فرمان اتٮ۪ن ؤتھۍ بۄن تشریٖف وولُکھ گرواجن دِوان سیدہ حاجرہ علیہ السلام اولاد بچہِ چھُ کھۄنہِ منٛز فرمان أکِس جایہِ بیٖٹھ اتٮ۪ن تھٲوُن پنٕنۍ گرواجن پنُن بچہِ تھووُن أتی اسماعیل علیہ السلام امہِ پتہٕ تُجن خضر ٹھیلہِ ہنا کھسن گرے تُجمٕژ سۭتۍ یہِ کٔرنس حوالہٕ آبہٕ مشکیز اکھ یہِ تہِ تھوونس أتی پانہٕ ہیوٚتُن نیرُن مگر حُکم آس اے ابراہیم علیہ السلام ییٚلہِ ژٕ یِم تتٮ۪ن تھاوکھ پوٚت نظر
میانہ عزیزو آز جانور کریں ذبح دپان اس کور کستام بڑ کام اس منت تھوان اس کور قربان مگر اصل وش کیا مقصد چھ رب ضرورت اصل وش کیا چیز رب ضرورت اصل وش کس قربانی چھ رب ضرورت فرماوان امس آو حکم یل سی اولاد تراو خبر شفقت شفقت رگمائی وتلس لہذا دیجن نظر پوت نظر دیجن پن خاندار نکن کے امس بچس کن دیجن پوت نظر کے فرماوان امت واپس نیرن پتکن تو دامنس پن خاندار نتاپ دبن اے میانی سرتاج میون مکم شک تراون یت سمسان وادی مز کم شک میں تراون ابراہیم علیہ السلام فرمونس اے حاجر علیہ السلام سکر مختم سی پنس خدا یس ہوا سبحان اللہ مگر یہ ماز باقین گرواجنن ہش یہ ماز باقین گرواجنن ہش یہ ماز باقی مستوراتن ہش خاتون امس پو یاد بن یل پن سرتاجن خدایس پنس حوال کرنس بکرنس تمسی خدایس حوال یم خداین نارس اندر نمرودن یل نارس کو ابراہیم علیہ السلام یم خداین تکی روش کر ابراہیم علیہ السلام سوی خدا کر میں یک زمین اسمز روش سوی خدا کر میں یک زمین اسمز روش یم خداین نار بنو گل تو گلزار امس ابراہیم اسپیٹ سوی خدا سمیانی خاطر کافی حسبنا اللہ نعم الوکیل والنعم المولا نعم النصیر بیونیو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير بيوني حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير تم يعني عزيزو يل امي واد بوز رب سن ناو يل بوز ام زر پانے دام نصافی گونا ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام بنیو سہل اہند خط گئی وقت سہل تا آسان گئی نا وقت گئی سہل تا آسان اگر ہم ودنوان لاجو اگر ہم ودنوان لاجو بخجمان ہی نہیں بخجمان ہی مگر ہم جس سمجھ ابراہیم علیہ السلام کرنا حکمت یہ قوم کے آسمان تشمشیت رب سن یہ حکم از طرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شاہ یلی یت مرد یت خاتون سانین گرن مز آسن تم گر پھلن تو پھولن دو خود تت روز نی بسکونی تم کرن کمس پہ توکل کرن مگر کیا کرو سون معاشر شو ولمت شن مستوراتنی مز یوز برایی کے شو مردن مز برایی مکنس سون معاشر شو ولمت برایی تو اگر مستورات آج یسان نیک بنن نیکی پر دینس پر عمل کرن امشن مردن سنگرین سزر اگر وہ مرد آج یسان دینس پر پکن امشن خاندانی ہند سزر اللہ تعالیٰ نے یاری کرمت خاندارین تروت خاندار تروت مگر تمس اولاد سند سزر امتحان مگر کیا کری شفقت اولاد سن محبت اولاد سن شفقت یا پیرود عمل کرن رب سن حکمس پٹ مگر دلش درد دلش دگ اولاد دود یہ تھا ودان کا واپس مگر ہمس نش ودن یل واپس درو کس پہاڑی پت کن ووت وشن ات پہ پن عیال نظر گسان یل دور چل واپس اتی ووت پہ بن تو ودن زارو کتھا اللہ ودن زارو قطار ودن تمائے تبل تمائے ودن کنن کی پھٹوش کنن کی وشوش اہل جو یمو نالو سوت مگر نال کمی زیدن گرہ کمی زیدن پروردگارس دن ربا سکر تو حکم نشت تعمیل چان سکمس کرن دل چھمن مانن کیا جی میں ووت جوانی تھی گیم پھدا چاولاد مگان ید بجنس مجد جو تھم اولاد مگر چانی مرضی شیغس میں نشن دوری روزو
مگر دبن میانہ ربا بہ ہیکے نہ کہین کرت مگر دعا کرے چانہ بارگاہ اندر دعا کیا کرن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع دبن میانہ ربا چانہ حکم بسوم پنن اولاد چانہ حکم بسوم پنہ عیالک اکھ حصہ اتھ وادی مز یتھ ونان چھ غیر ذی زرع یتن کہین چھ یتن کاندان چھ وبدان یتن سبزار چھ دور دور تام نظر گژھان یتن تریش دام تریش کتھ تہ کُنہ جایہ چھ میسر میانہ ربا عندک بیتک المحرم چٲنِس گرس نزدیک بسوم پنہ اولاد پنہ عیالک اکھ حصہ یعنی اتن چھ کعبۃ اللہ ون کعبہ آمت بناؤن مگر امس معلوم اتن رب سن گھر اتن رب سن اتن مگر کعبہ ون بناؤن میانہ ربا مے بسو چانس گرس نزدیک چانس محترم گرس نزدیک بسوی مے پنن اولاد پنن عیالک اکھ حصہ پنن گھر واجن پنن یہ لکڑ بچہ سزاو بچہ تروی مے جائی یتھ جائی چون محترم گھر چھ ربنا لیقیموا الصلاۃ امی موجود تاکہ یم کرن نماز قائم اللہ اکبر امی موجود بسوم چانس گرس نزدیک تاکہ یم کرن نماز قائم فجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم مگر میانہ ربا وی چھ میون التجا وی چھ میون عرضی ون پھر تو لکن ہند دل یمن کن سبحان اللہ اتن چھ ونکن بستی کی مگر ون کرتن یم مکہ آباد اگر ژے مے نش دور کرتھ چون یسم یم گژھن مے نش دوری روزن تامت پرواے چھُنہٕ کینٛہہ میانہ ربا بسے تن بردا مے کوٚرُے تم ساتن تہ چٲنسٕے فٲصلس پٮ۪ٹھ بروس ییٚلہِ بے نمرودن ترٛٲونس کتھ منٛز نارس منٛز تم ساتہٕ کوٚرُم توکل ژے چٲنسٕے ذاتس پٮ۪ٹھ رۄبا آز تہ کوٚرُم چٲنسٕے ذاتس پٮ۪ٹھ توکل کٔرِتھ بساوُم چٲنسٕے گرس نزدیک اتھ غیر ذی زرع زرع زمینس منٛز زمین ٹُکرس منٛز ریگستان ٹکرس من بسوم پنہ عیالک اکھ حصہ تاکہ یم پرن نماز کرن قائم یم کرن نماز یم کرن اہتمام مگر میانہ ربا میون چھ التجا لکن ہند دل کرتے یمن کن مائل لکن ہند دل پھرت یمن کن لکن ہندن دلن مز کرتے یہن محبت پید تاکہ یم بسان ات جائے مگر بسن خاطر چھ گۄڈٕ ضرورت اتہ گژھِ آب آسُن تیز اتہ گژھِ آب آسُن یہ زمین گژھِ زرخیز بنن تاکہ یور ورو وو ات کانٛہہ دانہ اور کھسہِ فصل یہ زمین بناو تنت قابل ات مگن یہ میائی دعا تحوی الیہم وارزقوہم من الثمرات میانہ ربا یمن کرت رزق عطا مگر زمین مزن آسمان پہ یعنی زمین بناو تنت قابل یمن کرت تم سامان مہیا یمو سامانو سجی زمین لاگے فصل دن یہ بنجر زمین کرتن آباد میانہ ربا لعلہم یشکرون تاکہ یم بنہن چون شکر گزار ییٚلہِ مےٚ دعا کوٚر امہِ پتہٕ درٛاو واپس وۄنۍ چھُ اتھ منٛز کیٛاہ مقصد اوس رۄبس یہ چھ غیر ذی زرع زمین مگر دراصل اوس اتھ زمینس منٛز خدایس انُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب نبی کدی یہ زمین گس بدل کانس ہند ذریعہ آباد گسن کیاز اوتوس سن پاک تو محبوب پیغمبر اور سن طاہر پیغمبر محمد رسول اللہ ہر کنی ملکس ہر کنی زمین چپس پنک ہسٹری پنک تاریخ مثلا یت وٲسِس تہِ آسہِ کانٛہہ تاریخ یتھ وٲسِس منٛز کُس چھُ ساروی برٛونٛہم ہر کنی گامس ہر کنی علاقس ہر کنی ملکس ہر کنی شہرس آسہِ پنٕنۍ پنٕنۍ تاریخ گۄڈٕ کُس یوت تۄہہِ چھُو حظ کتھ فکرِ تران ہر کُنہِ چھُ تاریخ اما یہ زمین اوس کرتن خٲلی پتہٕ کُس چھُ ساروی برٛونٛہہ یوت آمُت ییٚمہِ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ یہِ زمین آباد
اتھے پٲٹھۍ مکس تہِ بنے تاریخ مکس تہِ بنے اکھ تاریخ مکہ یس مکہ زمین ونکٮ۪ن مکہ شریف چھُ یہِ کیٛاہ اوس غیر زرعین اتہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ اوس ریگستان مگر یہ کوٚر رۄبن آباد بذریعہ اسماعیل علیہ السلام اگر بدل کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ یہ آباد گژھِ ہے خبر ونکٮ۪ن ما تُلہِ ہے کانٛہہ اوٚنگُج ونکٮ۪ن ما تُلہِ ہے کانٛہہ اوٚنگُج نبی صٲبنِس ذاتس خلاف مگر رۄبن تھوٚو نہٕ اتھ تہِ وارٕے دوٚپُن یتھ شہرس منٛز بہٕ نبی بنُن انن صلی اللہ علیہ سۄ زمیٖن تہِ گژھِ آسٕنۍ أکِس نبی سٕنٛدِ سۭتی آباد گٔمٕژ اتھ منٛز گژھِ نہٕ بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد دخل آسُن کینٛہہ اللہ اکبر کبیرہ امہِ پتن کِتھ پٲٹھۍ گٔے آباد ییٚتہِ چھُ اکھ اکھ دۄہ گُزران ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اکھ اکھ پہاڑ اکھ اکھ قیامت یہ اوس نہٕ یہِ بیوٗٹھ نہٕ امہِ پتن کُنہِ جایہِ آرامس کینٛہہ یہِ بیوٗٹھ نہٕ سکوٗن سان پننِس شہرس منٛز کینٛہہ أمِس ٲس برابر نظر ہُہ چھُم عیال اتہِ مکس منٛز چھُم عیال ترٛوومُت تِمن چھُ دِژمُت آبہٕ مشکیزہ اکھ بیٚیہِ کھٔزٕر ٹُکرٕ اکھ آب تہِ مۄکلہِ اکہِ دۄہ کھٔزٕر تہِ مۄکلن تپھ ٲس پننہِ عیالٕچ مٲنتو اکھ اکھ ساتھ آسہِ ہے گژھان اکھ اکھ قیامت کٔمِس سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلامس اولاد دود حظ عیالٕچ فکر مگر میانیو عزیزو یِم امتحانات پیٚیہِ ژالٕنۍ سیدنا ابراہیم علیہ السلامس کیازِ خلیلتُک لباس چھُ یژھان رۄب لاگُن کٔمِس ابراہیم علیہ السلامس خلیل چھُ بنُن ابراہیم علیہ السلامس یہِ بنہِ نہٕ سہوٗلتو سۭتۍ أمِس چھُ امہِ خٲطرٕ تکالیٖفو مٔنٛزۍ پکُن کیازِ تِمن فرشتن چھُ ہٲیِتھ دیُن یِمو فرشتو اعتراض کریو کیٛاہ مقصد چھُ انسان بناونُک کیٛاہ مجبوٗری چھِ انسان بناونُک اگر یہِ باقٕے مقصد چھُ تیٚلہِ چھِ فرشتہٕ تمہِ خٲطرٕ کٲفی مگر اصل چھُ یژھان رۄب تِمن ہٲیِتھ دیُن وٕچھو یِمن انسانن منٛز کم چھِم بنٲومٕتۍ کم نبی چھِ توے ییٚلہِ وٕچھو أسۍ تتھ چھُ فرماوان کٲشُر واز خان شیخنا شیخ العالم شیخ نور دیٖنی نورانی رحمتہ اللہ علیہ دپان ژالُن چھُے وُزمل تَے ترٛٹے ژالُن چھُے مدنٮ۪ن گٹکا ژالُن چھُے وُزمل تَے ترٛٹے ژالُن چھُے مدنٮ۪ن گٹکار ژالُن چھُے پربتس کرُن اٹے ژالُن چھُے منٛز اتھس ہُنٛد نار ژالُن چھُے پان کڑُن گرٹے ژالُن چھُے کھیٚنۍ اِکوٹ زہر خار ییٚلہِ اکھ انسان ییٚلہِ اکھ رۄب سُنٛد بنٛدٕ رۄب سٕنٛدِس فٲصلس تن برازا روزان یِم چھِ کٹھن منازل آسان ییٚتہِ چھِ کٲنٛسہِ کھۄرس کوٚنٛڈ آسان أمِس چھُ سورُے مٔشِد گژھان ییٚتہِ چھِ کٲنٛسہِ لۄکُٹ مۄکُٹ تکلیٖف واتان سورُے مٔشِد گژھان ترا میانیو عزیٖزو مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سٕنٛز ذِکر کران باقین نبین ہٕنٛز ذِکر کران ما چھُ مشراوُن محمد رسول اللہ تِکیازِ تٔمۍ نبین فرمو یِم تکالیٖف یِم آزمٲیشہٕ یِم قوم کہِ طرفہٕ تکالیٖف وٲتۍ تِمن انبیاء کرامن یا آزمٲیشہِ وٲژ آزمٲیش آیکھ ترٛاونہٕ از طرفہِ حضرت اللہ تِم تکالیٖف آیہِ مےٚ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تکلیٖف آیہِ یِم پننہِ قوم کہِ طرفہٕ دِنہٕ اور ییٚلہِ بہٕ آزمٲیشن ہٕنٛز کتھ کرو یِم آزمٲیشہٕ تِمن تمام پیغمبرن رۄبن ترٛایہِ تِمو تمام آزمٲیشو کھۄتہٕ زیادٕ آزمٲیش آو ترٛاونہٕ کُنسٕے زٔنِس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ بس آخری کت کرو
ونی ربس مکہ آباد اس کرن آب مکلیو خضر مکلی مگر وہیں کھس حاجر علیہ السلام معاشی شفقت اولاد اس پر یل مس آب گو بند خضر گئی پانس بند وہ تن وار 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 یہ دود تی بند دود تی مکلیو دود تی چھنو نیانا وہیں بس یہ صفحہ پر مروا مروا پر صفحہ پر از ہوئی سب کرن چی عمل یہ سارند بنوا آئی میل نامی کا مددگار پنیائی کرخ دیوان پنیائی ناد لائن مگر یہ مروا صفا پہاڑی پر خط ام پتائی مگر یہ تھو نکی کجن مدانس مستون سیدنا اسماعیل علیہ السلام ات پٹ ناری زنگ وایام چھو یم سوین لکڑی باشی اتھائی پٹ بچپن کس عالم اندر سیدنا اسماعیل اتھائی پٹ پنیم زانو مبارک وایان صفا پہاڑی پر بس واپس ورد سن نظر ٹھیک شام میں فرزن یل ٹھیک ہوچن ام پت کھس مروا پہاڑی پر ام پت بس واپس بیج سن نظر یہ 7 چکر کمپلیٹ گئی یہ واپس واس سچ بچ گئی یہ واپس واس سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسنش مگر گوڑ گوز دوری نظر دبن نہ سگئی دوری نظر اکسفید پر جانور نٹ جنڈا کھاؤ مجھ باسم جانور مگر یہ مجھ فرشت ربن کر حکم سیدنا جبریل علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام گاز جلدی وچی تریش تریش کرن اسماعیل علیہ السلام دور دور سے کرن حاجر علیہ السلام ون گو انتہا نیر ون مار پنن پار فرماون مور پنن پار کم سیدنا جبریل علیہ السلام مور پنن پار ات جائے اسماعیل علیہ السلام اس پنو پائی نازل سے اور تچھان تچھن اس بنان اتی دریا آب جویا یہ اوتن سیت میں چکر واپس بس اتیس آب جویا آگ درامت یہ آب جوئی لکڑ آب جویا اس ہم ساتھ باسان یہ مگر ام پت حاجر علیہ السلام اوتن بس ام اندی سکھ یہ ساتھ ہم ساتھ سکھ اندن یہ تھون اندن بیر ہش بناونس عادتن اور یور نیرنا یہ تھون جمع ہوئی اتی دبس مزدود جمع ہوئی اندن دیر سکھ بخینن یہ کرن جمع اتی رود جمع فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلام آسن حاجر علیہ السلام اس پر اگر نتیم تمساتنت اندن جی سکھ تھئی اگر نتیم جی آب بند کریون فرماون یا شہی دل پکون دریاو یا بھی زمزم یا شہی پکون دریاو یہ رکیان یہ کیا یہ قرآن بند موجود تاکہ ام یوس یہ آب تھون بہ جمع یہ لگی بخار مگر میانی عزیزو درس رب سوس ہمیں آب ذریعہ مکہ کرن آباد اور آج تک یہ بچوس یس مز تم ساتنت آب زمزم سوس قیامتس تام روز سوی مز یس مشک ات آب زمزم تم ساتن اس یہ مشک روز قیامت کے صبح تام اور یس عظمت تم ساتن اوسط آب زمزمس سوی عظمت کر بیان جناب محمد رسول اللہ سوی عظمت روزی قیامت کے صبح تام آب زمزمس کیا عظمت فرموخ اگر ساری آب یم تی چیو تم گسن بہت چین کھڑا گسن چین تیز گشت کھڑا چین بہت گشت تیز چین مگر یم سات آب زمزم شوار اس واتان یہ گش کھڑا چون یہ گش کھڑا چون اور قبل رو گش گشن ترین دامن مز گشن ہر کان تریش ترین دامن مز چین اور اتھے پر آب زمزم تو ترین دامن مز چون اور یہ ترین دامن مز آب زمزم چاہیو ام پس گش دعا کرن اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء خدا بس سوال کرن میں کر علم نافع عطا اللہم انی اسألک علما نافعا نافع دن والعلم ورزقا واسعا بے وسعت والرزق رزق اس کر وسعت وشفاء من کل داء بے بنام بے کر مینس ہر کنی داجس شفا توئی میانے عزیزو گو قسم کرن بس ادی کر اختتام ٹائم ووت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سن فرزند یہ تو ابراہیم علیہ السلام گئی رضی زرین زمین اندر یتنا آب یوس ربن قرآن جن ذریعہ مکہ آباد بنجر زمین آباد مگر یم ساتن ہمیں آزمائش ینس کت کرو یہ آزمائش اتراون چانس میانس ٹوٹس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
اس میں نبیین لخت جگر بنومت سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا خود زمین اسمن اوسن آبی مگر ربن سوز آب کیا الاتش اوس ام ساتن کرن سیدنا اسماعیل علیہ السلام مگر یم ساتن کربلا کس میدانس مز اوس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آباؤ بند کرن ات پڑن تڑپان اس پنہ جائے پنہ شہرس مز اخ دہس گژھان اخ قیامت اخ سات گژھان اخ قیامت خبر اولادس آسا تریش خاندارنہ آسا تریش کھن خاطر آسا کی یہ محسوس کرن کس ابراہیم علیہ السلام پنہ گھر اتھے پٲٹھۍ روزے پاکس مز تشریف تھٲوِتھ محمد رسول اللہ تریشو آو تھاون اسماعیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میون نبی آسے نہٕ تتہِ آرامس مز میون نبی آسے نا آرامس مز اور واگر دعائے اسماعیل دعائے حاجرہ علیہ السلام سیتیا دعائے ابراہیم علیہ السلام سیتن اللہ تعالیٰ نے مکس مز کور کس آبی زمزم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دعا سیت ہے کیا نا ات کربلا کس میدانس مز امی نہر فرات ورائے آب نیرت کی ہے کیا نا نیرت دبیو ہوس صاحب کوثر اسماعیل علیہ السلام صاحب کوثر مگر میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زمزم کس اسماعیل علیہ السلام صاحب زمزم مگر میون نبی صاحب حوض کوثر اور بے صبر عطا کرمت اور ایمان سون ایمان سے یم کچھن دعا کران اگر اسماعیل علیہ السلام سن علتش کرن سیت حاجر علیہ السلام سن دعا سیت ابراہیم علیہ السلام سن دعا سیت اللہ تعالیٰ آب زمزم کور کت ات مکہ سرزمین اندر مگر اگر میون نبی یہ سانحہ آب زمزم کت حوض کوثر کت کربلا کس میدانس مز کیا یم سات مالک سہ کہیون بناون میون نبی خالق کمیک حوض کوثر مگر مالک بناون محمد عطا کرنس وش مالک ذمہ داری وش مالک سن یسن یتن سہ حوض کوثر ضرورت پیس تتن ہیکہ کرت تتن ہیکہ حوض کوثر نیل زمزم چھن کفی مگر میرے نبی نے چاہا نہیں یسن میں نبی کیا اس پر میون نبی تمام نبی نو سردار آزمائش آئی تین خود زیادہ لہذا یہ آزمائش کر پسند پنہ خاطر تو پنس عیالس خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ذریعہ آزمائش مز تراؤ یمو ظلم کور دراصل تم گئی امہ سۭتۍ زیادہ ذلیل تو خار تم گئی امہ سۭتۍ زیادہ ذلیل تو خار بہرحال میرا عزیزو یہ اس آزمائش ہند ذکر یہی گئی قربانی یعنی یتن اسماعیل علیہ السلام سز قربانی ربن یس ابراہیم علیہ السلام نش اتن قربانی بدلی کچھ تام درس دیوان اتن ظاہر چاہیے جانور ذبح کرن مگر اصل مقصد بدل اصل مقصد بدل یم ساتن توے کیا حکم آمد یہ پانے گژھِ جانور ذبح کرن کیا ساسک اک طرف ظاہرن امس جانور سز گردن پہ شاخ چلان دراصل گژھک سہ پنن نفسانی خواہشن تہ خش اگر نفسانی خواہش برابر روز نا تیل چھ قربان کورمت تیل کیا قربان تیل چھ یہ ذبح کرن دہس مز ہتھ بدی اخ پوج چھنا کرن پوج چھنا کرن ذبح تیل ونو تتھ قربان عام نا عام ذبح یس کران ماز حاصل کرنے خاطر ذبح سے یا ذبح فرق ظاہرن تمے آداب ظاہرن تمے شرائط آ ذبح سے مگر کتھان چیز سہ بیدار کرن پن پان بیدار کرن پن پان بیدار کرن ہوشیار کرن چھ تمن تمام خواہشن خاش کرن اگر توہی کرن
آسہِ تیٚلہِ چھُ چٲنۍ قۄربٲنی اگر نہٕ توٚگُے تیٚلہِ کوٚرُکھ ماز حٲصِل یُس دۄہس منٛز کۭتیاہ پھرِ ماز أسۍ کھٮ۪وان چھِ بہرحال میانو عزیٖزو اللہ تعالیٰ دِیِن ؤنِتھ بوٗزِ عمل کرنُک توفیٖق